but ngi to social media ru ba ka video ka ba long ka ba full mo ba paka nga sani pa lagi di singi ki banwan ti nagaliang jongi ni kwa ban pensai halo kani ka benta but habang ni kwa ban pensai ko long ba pilai I haratu kam media bagi don kumba san rungut gi ba don benta hang tu te but hang tu ru ila don iwe meli jongi I bana not so long te kai mang kwa ban tu ni ko long ba president jongi ila yo yakashiti la sign da ki ne ki san rungut Dr. Ricky Ejasingkon ibadai ru MP beron jongi ula persang banyak keren bat kani kaken hun layalam dai ba Edelbert Ricky Rafun lai long kloy ban yakan do iki banyak keren hendai nakaliang ka jongki pada ko makimmon ban yakan do ya ujana skatri jongka party te kim tere ban yakan do te hadian bom tere ban yakan do bat ujana skatri banyak ya sedang banyak pembej ini akam te kila penmi ya tu ka video trailer ba ki pai bak let's say kini kindat singi kila ban yo pat ya katu ka video ko ba full hendai syaba kan mi kwa ban ya thu ya ka jing sisa ya ki pai ba kini ka jing sha kano ha ka bala tho aksiti dei ki bangila ya dep ya keren ha ka state executive committee rei shi sin balashim karai ta ki babun ki balang kadai hi kanong rim kolong ba ninya pedang ya takarai om ban mi chu syabah but lada menu ki badon ya kata kajing wit ya karai jung ken hun ban ong bangim pedang wat hadin bakalarai balapin scam da ka state executive committee ngajing isa ngasngau ba kihi kibim dei shu bandon ka party kila dei under own ban mi na ka party hendai kam sem la chia kom ta hendai kila pha ban ning city wala kata nakaliang ba nakaliang ka party ko mang ong bene ngim sem la ong bangin ya khang gani gini ya kendu ni ong me kendu tama minta for election nginom la namar tang para mangiru ngim ya kendu han siong pi ka ba nga bat iba aden nadu pas tang campaign hadu bentang ampa di kendu I ba bangin benpo te hendai ong bangin ya le ya kani hadin election but wat la kata ru I Dr. Ricky ko mangala batai la persang hendai kam sem la long ka ba so hendai ke bang yu I pada hagi ini hendak singi dada pibut ya ki kubor ini kinong yalam kiba don ke NPP kila tip lepas ya kan ni syaban mi itu video kila tip kila ai lepas ke kubor haki kot kubor haki cingalang pai ba ki jongki kila keren lepas ya taga cingnya pai jong ke BPP bayar tiket jong ke BPP asyurai tu presiden kila kena pagi pun ki jing kena ke bang ngasu kiah ngani kolong ba kam tam kani ke leja shua ban kut kani ke election shaban kut kani ke campaign I kumba bagi ngit scamru pagaladon kajing persang na kini kikin hun ki ba persya ya ka BPP kumno ban penjot ban penpra ya ka parti tinamar ba kumpa kapauhi hakini ki kindiat tayo mo bangilap late serum saneng ya kaban pensa yu pai ba ya kan nongrim juga parti kai ke bastuna pada galong ba kamdan ke jing pai jong ke BPP kamde ke jing pai baro khoi ti khot jong ke state executive committee abamut nadu kinong ket kam hadu ki khot jong ke state executive committee ngila ong pi mensua kapor baki apply ticket ngila ong ki ba nila pendon daga undertaking pada da yo menu ke tiket da duru ide menya trelang na kabenta jong parti kita kali undertaking hendai penlap angni golong ba I barit Edelbert I lum lalang yakini ki weipat ki badu ya tiket bat I kubakadon kata ka jinga su buit hapedeng ibarat Edelbert bat ki badu ya parti tiket te angi ke jing concern ke jing sya ke jing snow
Kalong nadu mensua kalong bayo ngikum ai tiket ya ki bele persya ya ke parti. Kata kadai ke ba ni ratieng nadu nanengkong. Hending yo I hang ni baki wei baki du ya ke tiket. Hoi dan pereng jeng ngim la banlen kata ti kim da wan tan sakmat ya ke ban yarap di ke parti. Hending kim ya persya. Hending don pada ki babun ru. Ki bahadin pada du tiket ru ki da trei sitom na ka benta ki. Barokoi office bearers, don away ru office bearers, bami kento ya ke parti. Barokoi ni dokot juga SSC, lain no tak away ki burom ki pidang ya karai juga state executive committee. But kajingkeli kalong hatu ki pai ba. Pi sengusongnya ya kaban ai kajingkersan kajongpi ya kaban late ban pensengap ya kibriu kibilek persya ke parti lane pin ya don benta bat ke parti ke bateli melon hadu menta mene tebat kawi kiban ai ke information sya ke NPP kiba ai ke information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ke biadai bat ke internal matter lane kampo yeng jong ke BPP I secretary Jong ke parti Dr. Ricky Jesengkon ila penmi hadim larai ke State Executive Committee ban pasiti syaki MLA Baro Songut bagi day ban pentrei hok ya kata ke MLA scheme hakalinti ke babet ke basyai ya ik bastunat kalong berngasai ke jingiro ya laingut ki MLA ki jong iba Livingstone Carpran iba Bright Stowell mabenyang iba Aden bela besai mat ki babut renti ya kan ni ke jing patha jong ke SSC kepala tho chiti lingba I Dr. Isem jing kadai ke bang ngi buat mangiru ngim yo jubab shu segi pai ba ke bakli bakum no wei pat UMLA upher kat na ki wei pat I MLA harbe dai ba penterekam ya kan ni ke MLA scheme na lo kata pai ba akwa ban ya thu ya kan ni kani ke jing penthut ya ke parti kamdai ke petang mentang nando bangile ya ke MP election du kamdai ni nak kaliang juga state executive committee nak kaliang juga state election committee ni don ke wei karai kata kalong bangin kersan bangin piliang dari Dr. Ricky Jesengkon Henry hakatu ka poru don bading ju hibri ba question ba kli ya ke jing long kertong jong ya ke jingjit jong ke parti ya I Dr. Ricky Jesengkon Henry hakatu ka por ni ke bong UP nak kaliang jong ngim kwa ban penpau sabar ya kami yang kamsem jong ke parti bat ke baar ke kepala I bang kwa ban keren hang ga janmit golong ba haba kabiyadai bat ka jingra ya ki bill ki private member bill what assembly ru nanti kiwei ki MLA langut ki MLA ki jungi swabakin le assembly kede consult kede keren but kada don hiru ke jing tha naga state executive committee ba yaki no ki issue banra dei mentip langka SEC khnang bangin nombu ya ke SEC ha ke jingdum hendai don pat UMLA jungi uba leche assembly claim tip ya ke ke ba unra assembly ka ba ki wei pat ki MLA kim tip but ke bun kibil kiba ura assembly kilong haba kiba persyawa ru wat ya kanong rim jong ke parti ba kastan jong ke parti ru te kani ka pendengo wat ki MLA ki jongi ki badan assembly te pi mensya philayo itu ka kubor baong ba ki syai marwai ubarit edelbert kimi ki kubor punto te kawi ki jing kalong ba haba ki ba pli ki MLA jongi kim pana kinom te pi di kumno kinle perkani kalau penbo jing sibun ya ki laingut ki MLA ki jongi ki bom benai isu ke ba ra haba kim yang pada ki beri ki criticize ba ya marwei tika tu ke dega point ke ba yu tika ba sang pada ke point ke ba kwa ban kren hang ke janmit tolong ba haba pipet ni nak state executive committee nilai shimhi ka wei ka rai ya ka bangin lej ban ai jingmut ya ka job observation policy hadin bakatu committee ka khot yangi ban ai ya ki views baki suggestions ki jongi
Tingi nakaliang juga parti lajit yang bat ye Dr. Erpis Welrani ban lej ban ai kata ka jing pin snow go jongi ya ka job reservation policy ha ka tu kapor tingi ngelalej ai la ai jing tho da ka jing ai jing bit jong ka parti ngelalej ban kren hende ka e ka ba PUE kalong ba UMLA jong ka not sholong umi syakmat bat ulej hang te hakmat ka committee claim I board ka state executive committee claim I board ka party the led